So guys, finally di funang le chatlo lapen lapuge nobi blog lapen lamangge ne direct dak di fusi vlogs namunai pen lo lapen lang tubom tha vlogs ba lapen non nitum ke bang ke binod fancy store lamangge la karbi mane achoy nang nam lasi nai tu man thek ponlong po lapen lang mesen lang me lang no ta mang ton chini po Todang te next in bang le pangcheng khna. Hey guys, kene mobile as am headmaster ami tia isu efale jinue marketing kori ase and moi olop style mari asu tar channelot sabo jinue ajikali bo tamam video banai আজি first time camera logot video banai asu kenega leksin najanu apara sao amar sir pura busy This is our Nala doga. marketing kori ase Wangwe lang man to. so eta manu mat Wangwe lang. so manu mat ase na dole ekta boga No so. lo yate to slow motion banai dibi alop style mara alop slow motion banai dibi lo Lapen mo ajobang si ajobane non mang pinile dam tunang bo. Viewpoint le dama lapen hola dak nani to man paklang pon po di four viewpoints lapen drone shot napaklang pon po. So dang the next in bang le chetong pena. So guys non nili tum anggang che lo lapen non nili tum hotel ke damige Sana tega hotel menta Karbi hotel po di. Lapen vlogs bang ke jutue na kala. Lapen napaklang pon ji do ulang si lang bom tha vlogs bang. So nili channel long nali to maki milang polote like share subscribe tha. Lapen lang bom de vlogs.